Iphutha elikhulu ileli lokuthi kuthiwe gender based violence against women and children. Ilelo phutha ke ngilibona kahle ukuthi lenziwa abadrafta umthetho nabeze media ngoba iqiniso la mina ngikholela kulo ukuthi umkhathi manifest lento ekhulunywa kakhulu emhlabeni umkhathi uyayimanifest. Ingakho uma ulalela indaba njalo ngalenyanga yonke imsakazo isikudlala izitori la khona kulinyazwa noma kukhona udlame lwemindeni. Molweni, greetings. Sanibonani ngani zakwethu, siyanibingelela ke enhla nasenzansi. Guys, remember to start where you are. Use what you have and do what you can. Uqala la ukhona sebenzisa lokho unako, wenza lokhu okungenzeka okusemandleni akho ngaleso sikhathi. Abantu abaningi ke siyazi ukuthi bahleze bekhala ngama capital amakhulu abangenawo. Oyifundisa ukuthi kuloko kuphethe, if you've got 1,000 rand, think of a scale of a business that can accommodate le 1,000 olphethe ngaleso sikhathi. Awuyeke ukukhala, silivula kanjalo uhlelo lwayo ke eDurban Network. I am your host uSabel, umfokandabase la estudio esikhulu Black TV Studios eMasgrave la sikhona ngani zakwe. This is Durban Network. Namhlanje ke sivakashelwe uNcenga umfokantinga, a usual suspect. He's a socialite, he's also an activist and a political analyst. Ukhona ke la estudio sizodiscussa nje indaba ezihlukahlukene, kodwa okunye okukhona kwesizokhuluma ngayo namhlanje it is a gender based violence. Niyazi ke nani ukuthi ke inyanga yayo i-gender based violence against women and children. Mfoka Ntinga, siyabingelela estudio. Angibingelele kakhulu kwiDurban Network emfokandabase. Yes. Kuyangithokozisa kakhulu ukuba kwi-podcast ekhula ngalolu hlobo. Yes. Ngizibona ngingemncinyane, ngiyalibonga kakhulu ithuba. Mfowethu. Amen. Siyabonga nyakwethu. Sisenyangeni ebizwa nge-gender based violence la kubhekwa khona ukuhlukumezeka kwabesifazane nezingane. What is your take on that? Ngiwumuntu othi naye ekhuluma mfokandabase ngihlale nje straight endleleni mina. Yes. Engibona ngayo. Yes sir. Iphutha elikhulu ileli lokuthi kuthiwe gender based violence against women and children. Ilelo phutha ke ngilibona kahle ukuthi lenziwa abadrafta umthetho nabeze media ngoba iqiniso la mina ngikholela kulo ukuthi umkhathi manifest lento ekhulunywa kakhulu emhlabeni umkhathi uyayimanifest. Ingakho uma ulalela indaba njalo ngalenyanga yonke imsakazo isikudlala izitori la khona kulinyazwa noma kukhona udlame lwemindeni ngoba inyanga le izwe nomkhathi abavumelene ukuthi imimoya ekufuneka isupplywe imikhathi izemhlabeni ezodunga imindeni. This thing is against ukwakhiwa kwemindeni. Kufanele ikhishwe le context ethi gender based violence against women and children. Asixoxe ngalo udlame ukuthi udlame alufuneki. Sungathi lubase endaweni ethile ngoba kunowesifazane obulelo wesilisa. So udlame asingazami ukulunikeza igunundu la lizohlala khona bese lizobukwa kuleyo nto. Mina nje uma ngibulele wena i-violent leyo nto, uma ngishaye wena udlame lo nto, ubani ofuneka afe kanti? Ngoba impilo isidinga sonke abesilisa nabesifazane. Asikhuzeni udlame ekuphileni, singalikhuzi ohlobone elithile lwabantu. Mhlambe ngaleso sihloko nje ngifuna ukusho njalo ukuthi sibe yingozi sisikhathe nomkhathi. Ingakho zonke izitori ozozizwa na uvula omabona kude noma uvula imsakazo uzozwa ukuthi sekunodlame olurelate kulento epronyotwa
umhlaba kanti the moment umhlaba upromoter umkhathi wenza sure ukuthi uyamanifesta asivikeleni okushuthi mhlambe ngamanye amazwi uthi ama energies athatheka ekutheni abantu lo daba balikhuluma beliphinda lugcine linyukela phezulu emkhathini mfethu injalo nje ngesikhathi into uyikhuluma njalo uyikhuluma njalo igcina seyibonakala emhlabeni and namehlo abe indaba yonke indawo uma nje ngingehla ngishonela emarket ngifike ngibulala indoda ngeke uyizwe emsakazweni omkhulu eSouth Africa kodwa mangehla ngifike emarket ngibulala intombazana zizobe sezila intatheli ngoba it's a gender based violence against women and children yet umhlaba usidinga sonke siphila hayi abesilisa hayi abesifazane umhlaba usidinga sonke siphila bekumele ukuthi lento leli gama lisuke ngoba yilo eli attractor iviolence enje ngoba silubiza njalo then umkhathi busuyasiprovide ngento esikhuluma whatever mfoka ndabaso oyikhuluma njalo uzoyibona uma ungabona umuze engihlala kuwo ubone la ngizalwa khona uzobona ukuthi into engangiyicula ngiyise kweluseni ngithi mina msukwane ngakhula kwami ngoba nje umkhathi ungiprovide ngento engiyikhulumayo we need to be careful ukuthi yini esipublicize yes inaka ukuthi kulenyanga lento iyenzeka but kuyothi kuyoshaya ujournalist iyobe ingasaxoxwa lento kodwa iyobe isenzeka kodwa ixoxa kakhulu la ngoba bayayipromoter let us stop ukukhuluma izinto ezimbi ngoba ngesikhathi sikhuluma umhlaba noma iuniverse iyazenza umkhathi uyazenza mhlawumbe ke sibuke mfoka Ntinga ukuthi yini vele kahle egcina yenza ukuthi kube nodlame olibhekiswe kubantu besifazane nengane by men's yabona abantu abaplotha lento bafuna ukuveza iside elithile elingcolile bese beveza elithile eliclean ngeke uzwe ukukhulunywa ngebehavior yamantombazane amanje ngeke uzwe ukukhulunywa ngelobolo elikhokhwa manje now uma bengakhulunywa lezo zinto ingakho ngithi ake sibukeni udlame singalibuki ngegender kakhulu ngobulili ngoba uma nje ungasuka la manje uphathe u10000 ngo6 ntambama kolwesihlanu uqonde lamonti noma uqonde emlazi uhamba ngepholo lakho lidrophile udlala inamba trenda ensukwini uwehlisa iwind ubusufica amantombazane engazi yabona lento engishothe engazi uthi ayapi ngishiza ukuthi mawungehlisa iwind uthi awladies bathi sure busuthi hayi mina ngumthizi man asithi shuyi phela ngeke akubuze lutho azongena emotweni ahambe nawe uthenga inyama adle uthenga utshwala adle le yindaba le behavior ingakhuzwa kubhlungu bafethu ukukhuluma ngama result ube ungakhulumanga ngokuthi iphephe belibhalwa belinjani ibehavior yabantu besifazane balesikhathi iyona elidela odlameni olukhona njengamanje kuyiqiniso elingephiwe ukuthi njengoba ukulobola ake ngikhulume ngokwala eThekwini ngoba ikona engikwaziyo yes njengoba ukuyoveza amehlo emzini umuntu ku20000 and lo 20000 ngawubalwa ndawo ubuye uzoletha ngasekhaya khona lento ekuthiwa yikhwehlele sikhwehlela sababa nomama imbuzi embili ezihamba noshukela and everything mawuqeda lapho sewuyabuya uzombesa akabalwa uyolimusa uqeda ukwembesa bese kuyela kuzokhulunywa ngenkomo ezu11 and amsekho umuntu onenkomo makhulunywa ngenkomo usokhulunywa ngenkomo in monetary terms le mali engekho now sekwenzakalileke konke lokho ngakhokha yonke lonto yes ngikhokhela umuntu wesifazane engazange icheckwe iconduct yakhe uma wakhe ubemdedela ebizwa uThemba eshaya ihuthe ezansi komuzi ngetekisi angasho ukuthi uyapi azabuye ngakusasa engazange lo Themba khiphe lutho ubephethe iKFC nje edrive itekisi nonina ejabula yes nonina ejabulela ukuthi ugibela mahala now uma ngabe sekufika mina sengizolobola kaningana emiyekile uThemba wayo mawungayihlanganisa yonke lento ekade ngiyibala ilist enziwa ngakithi na ulobola it's almost 200,000 sengiyafika mina umuntu amukho mangithi ngiyezwa ngolova abathu kaThemba manje ngiyafika kaThemba ngempela nangu semqashweni kaThemba uhamba ngegown naked uhamba ngegown mangena lapho mina yini engizoyenza now
siglorifya noma sibuka ama victim ukuthi ilawa but asibuki ake sibukeni kakhulu iconduct ye victim so that sizoyistopha le violent not against women I violent at all namhlanje lento ekuthiwa uthanda esekho amantombazane they talk numbers not love gqokani unani uhamba ngani ileyo nto angeke ngiwaqambela manga akhona independent amantombazana ayimele nawo futhi aqhashaziwe eqhashazwa o Ben 10 ingakho asikhuzeni udlame but sungalubeki ukuthi singathathi ugender ethile siyenze ibe victim yodlame asikhuzeni udlame khona kuzokwakheka imindeni ukuhlakazeka noma ukureshapeka kwestructure sothando lesi mhlawumbe mina nawe sikhule lukhona whereby zazi ingakho izinto ezithi umuntu unani lolimale kuphi ngiyayithanda ilwana yabona wabona nje izinja ziphingana zihlosa ukukhipha umdlwane wabona inkomo zikhwelana zihlosa ukukhipha amathole kangaki amantombazane ibanjwe ikhulelwe ithi it was a mistake ukangaki so uthando lwakhiwa bekunenhloso bekuhlangana amadoda athi indodana uyayibona kodwa ingane kaMhlongo ukuyibone nayotheza ukuyibone mayokha amanzi ukuthi cha intokazi ngishihambe yashesha uthando beluthi liqala bekusuke kukhona igoal ewukwakho umuzi namhlanje nakhona umuntu oyothandweni ehlose ukuthi abe nenwele ezinhle abe nenzipho ezinhle athola ulift wamahala ayisekho ipurpose enhle othandweni bafethu kunamantombazana alimaza amantombazana ahlakaniphile lawa angahlakaniphile alimaza ahlakaniphile kuzoyenzani indoda engasebenzi uthando luphiwa uthando luphiwa umuntu umthanda ngoba umthanda hayi ngoba ufuna izinto zakhe umshado uzalwa uthando awuzalwa izinto ngesikhathi umuntu umthanda ngeke ngayisho lento ngathi iuniverse provide ama desires abantu emhlabeni ngesikhathi umuntu umthanda uzikhommithile kuye imvelo iyakwenzela indlela yokufinyelela ekuthanini umkhokhela uthando lwanamhlanje na alusenayo ipurpose mnganami sikwenzela lento ekuthiwa ifun it's jolling umjolo akuselona uthando ingakho umuntu wesifazane ekwazi ukuba nosomatekisi for transport abe nosebenza kaloliwe for ama weave abe nosebenza so wherever for inzipho uyabona bayasdivide manje bese bakhona ukuthiwa lo uzoba department yes kunama department now ngesikhathi wena uze kulomuntu kani wena wazi ukuthi wena wi department ya finance wena uze la usothandweni kanye yena akekho othandweni msukana ungenamali akezi mawuzomvakashela ukubuza ukuthi uqala kutshela ukuthi ulebhayile impahla zengane yakhe uyena ubaba wayo njalo wena uthandana naye akutshela ukuthi ulebhayi impahla zengane bandla ushoda nge1000 waba nalelo 1000 ntambama uyeza uyabona yena ukuthi ukuhlangana kwabantu namhlanje abasahlanganeli ipurpose yokwandisa umhlaba sebehlangana sekuyibuying and selling kani kule buying and selling kukhona oze ngenhloso nayo into efika isishaye ngoba sonke sikhuluma lento ethi siyathanda asisho ukuthi mfethu ngiyacela ngiyahalela or anything asilikhulumi lelo qiniso siveza lento ethi uyangithanda ngesikhathi uthi umuntu uyamthanda umuntu uvela asikhomithe ngothando kani wena usemidlalweni ngesikhathi sewumbamba ukuthi uyadlala bafethu inhliziyo ephukile ithatha inqumo ezirong kunabantu ababulala abantu bajike basibulala labo ngoba basebebothi benze into erong kwakuyinhliziyo ngizokukhothela nje into engayibona ku TikTok umbhemu ebulala intombi yakhe wayibulala wayiqeda wavitorize yonke into uthe mase eqedile wabona ukuthi okulandela la ukuthi uzoboshwa wenze njani wazibulala kufeni mfokandabase kufa inhloso kufanele sibuyeleni manje kuyipurpose ukuthi mawuya kumuntu wesifazane uya ngoba unenhloso yokwakha umuzi ungayi kuye ngoba ufuna ifani ubumnandi ngoba uzothi ufuna ifani kanye ufuna umuzi avele njengoba ngisho ukuthi umkhathi always into etrendayo emhlabeni uyayimanifest sekukhona omama manje cishe ngamsho ngegama abadumile nje ukuthi bayayikhanda into yokuphuphisa indoda
bayekhanda uze ngofani wena ushadile unonkosikazi wakho uthi nje uzenzela ubumnandi uthi uyodlala nentombazana nibe ukudlala intombazana vele bahlale bedlala ngiyamqala odlala kanje phela kunabantu abadlala kamnandi baze bathe ngathi uyathunga sewing machine yabona what why sewing machine avela athi le sewing machine ngifuna kube yami akhohle ukuthi ubamtinga njengobe la sewing machine la nawe unonkosikazi wakhe avela kuyele kulomama lo mama mesefika lapha nafika athi thatha ubamtinga umdlise lento okazeni uyibona indoda ishime enishini yohlala emjondolo othi mawufika kulomjondolo wakhona itafula la khona lindlalwe likhavwe ngamaphepha daily news solezwe phathi ihlale khona ngoba kusuke ngingasaphili yona kusuke sekuphila izinto ifephi lento sekunesilwane kufi purpose bafowethu ungayi entombazaneni uyihalela ufika ukuthi uyayithanda ngoba uzothola ukuthi wena uyayihalela kanjani iyakuthanda ivela nibothi kunokuthi ngiluze lensizwe nje yakantinga hayi ngamane ngife ihambe iyongirika nginonkosikazi wami ufica indoda ishiya unkosikazi nezingane asuka unkosikazi athatha ubhushu azongiqapha ngiqede ingasho lithi meter ngoba ngishone kabi kungezona insuku zeGBV ngani udlame into yokukhuzwa uthando into eyenzelwa ukwakha umuzi ayifani ayobumnandi Sikhuluma nje mfoka Ntinga kune story bekade strand ensukwini zensizwa ebulale intombi yayo emzinto endaweni yasemzinto bathe mabeyikhuza abantu yabagwaza cisha abantu abawu4 abantu abagcine befa bawu5 yabe seyazikhunga emva kwaloko lensizwa yazi lolo daba ngilizwile emsakazweni izolo bezihamba zo2 khona nolunye lwentombazane futhi egwaze isoka layo yes yaligwaza yalibulala phambi kwengane zalo ngibonile nale uyabona siyakubonga sabantu besilisa ukuthi zivele ezombili asisho ukuthi zi right lezi indaba ngoba kube kuvele leyo ndoda ethe mayibulala wesifazane ayisibulala nabanye bekuzoba khona itrend ethi #men's are trash ngoba kunabantu usathane abadeployile abafuna ukubulala the original relationship ethe amadoda ayizinhloko azokwakha imizi bafuna ukubulala that original purpose yothando bese kuthiwa men's are trash now ngoba sekwenzeke both parties now sekhona nowesifazane obulelo wesilisa now ngeke isaba khona itrend ethi women's are trash ngoba kahle lento yeGBV ize kuhlelwa inyanga ingoba kwenzela ukuthi umkhathi ukwazi ukucollector amademoni astrong azongena emzini wakho uzwe sewucasukela unkosikazi wakho uzwe sewuthanda ama2K nje kanti ungena umoya weGBV nalama 2K mawungahlangana nawo bafethi ukuthi ngeke sikhulume phela sidwele kakhulu ngoba sesinamakhosikazi kodwa you will find out ukuthi unkosikazi wakho ungcono kune 2K yohlangane nalo uphume uyisolo ukuthi yazi nje kube ngivele ngaqinisele ekhaya kodwa umoya uyakwazi ukukhipha entweni yakhe right ukuyisa entweni errong ngoba lokukhulunywa kuthiwe lenyanga yokuthi and kuzo reportwa kodwa even ngisho imadlanga yehlelwe izinga lokureportwa namhlanje sitshe sekwenze ku1 no2 no3 and kwenzeka ngempela ngoba yonke into ekhulunywa kakhulu elimini umkhathi uyayicreate so we don't need lento ekuthiwa i-gender based violence sibe nenyanga yaloko lento ayiphele asikhuzeni udlame ukuthi umndeni asikhulumeni indaba ukuthi ake kube khona nje inyanga sabelo ekuthiwa nje i-family month unit amongst family kuthiwa nje kulenyanga amafemu wonke umuntu azomdedela ngolwesihlanu azomemdedela ngolwesihlanu uzogcina ngolwesine ngolwesihlanu agoduke yonke indoda esebenza izonikeza 1000 i-family month samseliphuza nje le 1000 kulungile mawuzophuza nezingane zakhe it's okay kodwa ke kube khona i-family month indaba ingekho inyanga yezinto ezinhle kube khona inyanga yezinto ezimbi ingoba kuyazi ukuthi whatever that you speak so much universe iyakwenza ku manifest into reality so asiyekeni lento ukuthi kune GBV against women and children ayikho leyo nto ingane beyishawa abantu besifazane bebeshawa naseqaleni nabesilisa bebeshawa naseqaleni amadoda abhodla kabuhlungu siyambonga kulo baba wakamkhizo sashona owayenengoma kamajazi eveza ukuthi namadoda nathi siyashawa amadoda kodwa manje sifela ngaphakathi ngoba abantu efuneka balelo kakhulu abesifazane ngoba usathane ufuna ukuqeda lento ebhalwe ezwini lenkosi ethi indoda izoba inhloko
Mhlambe mfowethu usakhuluma ngalonto ukuthi amadoda nawo ahlukumezeka. Kunama incidents esike sezwe ngawo across social media, even on TVs, ukuthi indoda ethile ibike nje ukuthi ngambile ngaye police station after ngishawe umfazi ngempama engishise ngamafutha ngaya kuvula icala. Mangithi ngivula lecala leli angihleka amaphoyisa inewe kungagcine ngibuyele emuva ngalivulanga icala ngoba ngihlekela ukuthi ngishaya umfazi. Mhlambe lezo zinto masingayibheka zona zipromote kanjani kangakanani ukuthi amadoda agcine ba violent mengabe ephazamisana nomfazi, mhlawumbe umfazi emthinta na amthinte back ngoba mhlawumbe esuke ebona ukuthi vele mengiyovula icala ngizohleka. Lento iyodwa nje iprophetical. Into edala amaphoyisa ahleke ingoba indoda iyona inhloko, iyona enamandla. Manje ebona onamandla ethi ushabe ungenamandla. Mina angiyibuki yabona general, ngiyibuka spiritual ngoba ngumuntu oyikholwa. So kwelika moya ulokhuzana uNkulunkulu uyademonstrate ukuthi this shouldn't be happening. Akufanele ngabe indoda ishawe owesifazana. Nowesifazana akufanele ngabe ushawe indoda. Into edala kuzebe khona ukushayana kulekhe lento esenzweni lenkosi ethi madoda thandana umkenu ebesithi bafazi thobelani amadodeni. Njengamanje angifuni ukuthi yayi right le eyayithi akusebenza amadoda kuphela. Ngoba kukhona into esingeke sibalekele ukuthi man is power. Uma uzothola umfazi osebenzayo wena ungasebenzi kanti awuna Jesu, awukholwa nomfazi lo akakholwa. Now uthatha imali imfake ubuntu bomuntu wesilisa aphenduka abindoda kwakho. Mina ngiyithi ngenxa ye submission order, my wife is working by the way. Kangcono kunami. Kodwa angaze ngifike ekhaya sekhonos off anye. Akangisurprise ezintweni zomuzi. Now uyasho ukuthi baba yazi kade afike nephepha athi kade ngibuka eGuinness Research khona labo soft ubona kanjani. That is submission. Now lento yeGPV izobulala iorder kaNkuluNkulu ukuze kungene iorder yendoda engenamthetho kusathane emhlabeni. Asilukhuzeni udla into edala amaphoyisa ahleke Butsabelo amanifest ukuthi kuphambene izinto kuphambene inkomishi. Kubonakala ongenamandla eshayo namandla. Kani bekufanele ngabe lo ubuthaka uyavika. Fulabe lo sifazane uye ukhala kule endodeni athi namba abafana bengiphuca isikhwama sami bese indoda ithatha ngoba indoda iprotector yowesifazane. Now mase kubonakala umuntu ovikelwayo eshaya umvikeli now kulahleka iorder. Ingakho ngithi ama system amiswe kulomhlaba abafowethu ayingozi ngoba aphambana kakhulu nokushiwo yizwe. Ake ngidlule nje entweni esimple. Kukhona izinto ekufuneka sizenze kodwa zingabhalwa phansi. Go wrong ukuthi kukhona umthetho eSouth Africa othi abesilisa baganane bodwa. Bengafanele lonto ibhalwe. Itho sothi ibhalwe phansi asikho. Bese kuzoba khona iverse eBhayibhelini lithi kulunge konke kodwa akusizi konke. Akube ushuzi mayikhethele but kungabi khona umthetho ngoba ukho otho wesilisa kaganani awubhalwanga phansi lowo. Sakwenza ngoba imvelo yayisivumela ukuthi sikwenze. Okuphambene nemvelo bakubhala phansi ukuze basicindezele. Mase becindezele bese bezopromote zonke izinto ezingenamsebenzi oGPV. Lenyanga nje iwastiwe for nothing. And benza show ukuthi bafuna ukuthi siyifile lento ngama systems zabo ngokuthi basilethele imedia. Njengoba ngikuthi mangasuka la manje ngifike ngiginqa indoda la ngogoni la ezansi. Amukho umuntu ozothi untinga uginqa indoda ngogoni ake ngiginqa intombazana. La nje la emgwaqweni lo onomsakazo omkhulu. Iminutes bengabe sebela mangiginqa intombazana. Bathi njengoba ke kwinyanga yeGPV nango wesilisa usenze uyabona. Kani ukubulalana nje udlame asikhuzeni udlame emhlabeni akube khona inyanga yokukhuza udlame ngekhathi sinenyanga yokukhuza udlame iuniverse izopromote yona izinto ezigqugquzela ukuthula ngoba sinenyanga yodlame ngaphela kushiya ngokuthiwa igender based violence akusho ukuthi sikhuza yabo now kufuna kube khona inyanga yani
yokukhuza udlame then make kwakhona inyanga ekhuza udlame umkhathi uzopromote izinto ezinciphisa udlame but uma kukhona into futhi singakhulumi ngalo kube khona ipeace month yes singasho ukuthi sikhuza udlame cha this is a peace month Yes. uyobona ngeke kube khona ngisho umuntu ngisho inkabi ngisho amabheke ngekashawe ngaleyo nyanga yepeace month ngoba umkhathi always promote into ekhulunywa kakhulu so sisenkingeni yokuthi kudelegate inyanga zokuthi kukhulunywa into engasile ukuze umkhathi uzimanifest enye into engifisa sikhulume mfowethu kungakube mawubuka wena lokuthi amadoda awasenayo amandla enele ngokuthi abesifazane sebeyalingana namadoda in terms of providing ngoba phela siyazi ukuthi amandla endoda asekuproviding Yes. over the time ahle indoda yayikwazi ukuphuma iyofuna inyamazana izingela ibuye nokudla ekhaya indoda ezazi ukuthi into mayixakile kubiyona ephuma ibe umvikeli okubukeka engathi lately abantu besifazane sebeyakwazi ukuzenzela lezinto awucabangini ukuthi mhlambe nalokho kuyalakho udlame ukuthi amadoda are frustrated because they cannot provide anymore akukho nje lapha akukho 100% akukho lapha emandulo indoda ibihamba yofuna umsebenzi egoli ifika ibhunguka ingabuyi asale untombi zokucakasha agade izingane zakhe indoda ingekho isegoli alime athwala amadumba dayisa angene komakhelwane amantombazane kade baqala ukuba ama provider kodwa bebengekho abantu abamelene nama principles kaNkuluNkulu kade baqala ziningi ingane mina ngafundiswa uma eyedwa dayisa amagwinya esikoleni kade baqala ukuba ama provider nansi into engiyibone ngathi mina ibe umthelelo omkhulu efuna bese siyayikhuluma ifamily structure is broken nanso ke la iphuke khona nalabantu ekuthiwa izinyanga ama agent lawo kaSathane azopromoter izinto ezingasile endlebeni zabantu siqale la inature imvelo yes uma mina ngithatha umbila bundabase ngutshala esihlabathini yes kuzomila umbila nguthathe ngutshala esidulini kuzomila umbila nguthathe ngutshala esibovuni inhlobo zenhlabathi lezo still kuzomila umbila ngoba imbewu engenile yombila namhlanje uma ungalalela kahle kuthiwa ingane nje kuba yakubo kanina nje silongeze nje uyise ngakhokhile is not inkomo noma imbuzi eyenze ungcebo wabo wakantinga into eyenze mina njengoncenga ngabo wakantinga imbewu kaBhayi eyangizala engenze ngawo wakantinga now ebese kuba khona inyanga ke zithi ihlose linamandla la komalume now bashifta ibirthright umuntu owakuboka mfowethu leyo yabo leyo ungayicontesta ngomthetho but biologically truth mina ngikhuluma ngeqiniso onoma ungalimbathisa ngelo mengakamkhokheli nje nali iqiniso ke uma ngabe ingane ungayikhokhelile uzalisa ingane yami ngizokuphuca ingane yakho ngoba wena ulima emhlabathini wakwami ungangitshelanga ngizokuphuca ngithi le land ile indawo yakho zelwe enkosini ukuze kube yakho busutshala kuyona so njengoba wona sewufikile lana wena undabase wazotshala undabase kaNtinga ungazange ukhonzela umhlabathi wakantinga ngizoyigcina ingane yakho yangizwa ngithini ngizogcina ingane kabani yakho yakho kodwa ngiyigcinile now abantu sebezalwa bengenayo ifoundation ngoba bona ke isikhathini samanje lincane igama elithi baba igama eliningi likamalume ankele into etrendayo yini ingoba kwifamily yakini ndabasi abantu bakini abahlala kini bawu4 intombazana wena umfana namantombazana ngina u3 le ndali nengane ezu4 le part nendawo inengane ezu2 le yokugcina inengane ezu3 lezi ibongo zihlukene now in the midst of the family kuhlala ibongo ezu17 isibongo nesibongo sinokhondolo lwaso now ngesikhathi wena ndabase uyemsamo uyoshisa impepho yes uthi nina bakandabase uyokhuluma ngabantu abawu3 wena nodadewenu abawu2 lo 4 kadadewenu nalo 3 kadadewenu awungeni kulento now we become people abazoleke be develop ama behavior angaqondakali now sekuyamithiswana la sekuyazala
uzalele komalume wakho lengane le wena uyena wala ubiza isibongo sala nalengane ezala kuyona yala uzoyibiza isibongo sala na ihlale la izimithe na izala zonke lezi zinto zisilidele kulento eGBV ngoba sekwande abantu abangenamthetho i-bloodline iyalawula i-bloodline controls i-behavior yabantu kukhona insizwa yasekhaya eyayishaya ekwakuthiwa uphuzethilo uyabona uma sekuyivukile kwayo yes sathi mase sithinta sithi ya mjambe ehlisa phuzethilo ngoba siyayazi manje uma ngabe izokhala le kaNdaba sizokhuza ubani owaziyo ukuthi ikhuzwa kanjani now uhleli nengane la awizali naye silethe into yala sebeyabhonyana la endlini awukwazi anyeka lento nenzayo kanti umfana mawumbiza la ekhaya enziwa lonto ngoba wale ekhaya lo mamuntu lento le ekhaya enzo umtshela njengobani wale ekhaya yena so ukufa kwe-family structure eminye yeminyombo ebange o-GBV yonke imindeni ama surnames are diluted ngesikhathi kudiluteka ama surname ukhumbule ngithe bloodline controls into engiyiyo into ayeyona ubaba into iyona into ayeyona ubaba wakho now mase kuhlangene igazi la kaMhlonge la kaSibiya la isijabane la ndawonye kuzophumana abantu abangalawuleki mase bephumela eminyango benze njani bayaqhubeka futhi abalawuleki we need to rebuild the family structure by doing that funa sehlise lento ekuthiwa yilobolo ngoba ilobolo is not buying akona ukuthenga umuntu kukwakho ubuhlobo ilobolo qali beliba according to your affordability ayibingekho iprice ebibekwe ekhanda lomuntu osifazana no price tag ibingekho iprice tag njengamanje ngithi mina ungamenzani wena umuntu osumlobolile wamshada wamembesa waqeda umfice la edolobheni ehamba nahamba yini ozoyenza kumina lapha into qala awusabuki yena manje sobuka lo 20,000 owushiya uyomcela sewubuka lo 20,000 owushiya uhambisa ikhwehlela sewubuka lo 100,000 owuhambisa uyombesa angisafuni ukukhuluma ngenkomo and labantu besifazane banamhlanje uma wengane fokaNdabasi usukazi kahle uthi intombazane yakhe ijola nobani bakhona abangazi I totally agree kodwa abaningi bayazi njengoba yayidedele uyena ithathwa umfana weCorolla njalo ntambama kodwa msukwane sewufika wena kube ngathi lo nto akayazi they never talk about abayixoxe lokuyixoxa mina mntanami nje the so mama bale ekhaya sivumelene nje ukuthi sibizo sethu u10,000 ezazi indlela zengane yakhe now ebeseke kuzomabone eParliament bazo plot insuku zo GBV bengazange bayibuka iconduct nebehavior ngoba uma uzokhuluma ngeGBV against women and children qala ubheke ukuthi how does women behave umsuka walento ngithi mina iconduct yamantombazane amanje ayayicreate le violence esibhekene nayo so what we need to do is to fight iconduct yawo sibeke imithetho ezolwa neconduct yezingane zethu sinciphise lento ekuthiwa yilobolo yes lento kizophela but masoleke sipraise uthi hayi inyanga yodlama luzoba khona so leke sireportelwa kuze kubhubha umhlaba until someone ebheka kulama source ukuthi wonke umfana onengane angayikhokhelile akayikhokhela ibusele kubo so that bloodline yayo izoyicontrol kunesikhathi la ongangezwe lakhe the late Goodwill Zwelithini athi khona uzobeka umthetho wokuthi uma ngabe uzalise kaNdabase leyo ntombi uyayithatha uyathanda uthanda kodwa wagcina ungabekwanga leyo mthetho okwakumthetho engangibone wawakha ngoba kudala iyona ndlela ekwakuphilwa ngayo la ufika watshala khona uyathatha yabona engakangeneleli uQueen waseNgilandi kodwa ngiyaphi la engakangeneleli uQueen waseNgilandi ekuhijackeni ubukhosi bethu bakaZulu ngoba ubukhosi bakaZulu buhijackwe eEngland ikuthi ngeke indaba zikutshela ukuthi uma isiZulu kade eseNgilandi ehleli noQueen eyosayina njengalokho nama politician ethu yonke lento eseSouth Africa iphethwe eNgilandi kahle hle thina la si province ethile yaseNgilandi engakangeneleli ke uQueen waseNgilandi ngempela indoda elimaza umuntu wesifazane ibimkhokhela
namhlanje na thina abafana ngoba nathi sesaba soft ngenxa ye system usukwazi ukukhokha inkomo ezu11 ususaba nokusho uthani ngalifica ingasekho intombi la and ngesikhathi ngivuma lento ukuyikhokhela bese ngimbamba ke ngikubamba nomfana bafethu ukucabanga kwami kuyaphela ukuthi sengikhokhe kangaka sithanga aze ngavuma ukuthi wawintombi ungeyona ngoba ngingafuni ukubetray ngavuma usukwazi ukungenza nje you understand engizoba nayo manje ngathatha ama sacrifice ngenxa yothando kani ngeke ngasho ngathi ake sibeni honest manje umuntu umkhale mthetho toka sesibamba ngiyakhalela ungathi uyamthanda ngoba uzothi uyamthanda akuthanda musu uhlulo kumthanda akudlisa ubusuba umquba nomphuphe wakhe uyothi usumquba umuntu wesifazane uyayidinga lento ethi ndo endodeni lento uthi ubuye uqinisa manje ngizozwa ngawe wena ngithe akiwa lapho uyayidinga leyo nto mayingasekho uyabhora because ngekhathi sekudlisile awusenayo element yendoda abese ehamba akayojola ngaphandle kusu uyambamba wena kani usumthanda ngesilwane awusamthandi ngenhliziyo yakhe egenuine ngokuyikona ingakho ke nje kunabantu besithi ababamba abantu besifazane babaqoba babafaka emabhokisini babagqiba emva kwendlu ngoba bengasaphili bona bese kuphila ilwane ezakhiwe umkhathi ngenxa yento esikhuluma everyday wrong ayikho into ekuthiwa i gender based violence khona into ekuthiwa i violence let us khuza udlame hayi lobulili sikhuzeni udlame mhlawumbe awukazi ukubona yini kubalekile ukuthi uhulumeni wala aregulate indlela abantu abelaphi bendabuko abasebenza ngayo ngikushisa yini lokho kunabelaphi bendabuko who publicly promote ukuthi ozani ngapha akhipha ama pamphlets umuthi okudlisa indoda into obona ukuthi lezi zinto kufanele ngabe uzithola sowufika esigodlweni sakhe kodwa ayipromote publicly okuyizinto ukuthi ziyalulaza noma mhlawumbe zigweba indoda from his originality. Ngiphinde ngisho ngithi kwasibulala ungenelela kweWest kungenelela kweNgland inyanga ibingakunikezi umuthi wokudlisa umuntu wesifazana ungakamloboli iqiniso la lithi lento yomuthi nokwakho umuzi into ekhona kodwa ukusebenza kwaya kuregulatiwe njengoba uthi funa kuya regulate bokutshela baba ukuthi bokutshela baba ukuthi uma ngabe umuntu usumlobolile ubumkhanda umuntu wesifazana uyakhandwa namhlanje ibona sebesikhanda kuqala ngoba sebejahe kuholethi nokusilawula umuzwa hayi ngangithatha indoda uthemba nje i control freak ungeke wakho umuzi ngale komthetho futhi ibhlungu le yokuthi uyazi ukuthi mfowethu ndabase wena qobo sengikhuluma ngawe nje uqobo ngeke uyithathe intombazane engenamthetho yabo nje lese mhlawumbe ngoba isikhathi sami seniqale nijole bese niyajola intombazane ethi mayifike kini ngolwesihlanu ihlale ekushayulwe ulwesihlanu olizayo akho umuntu ofonayo noyibuzayo nokhuzayo wazi that day ukuthi lo muntu akalawulwa kubo ngizomenzani mina ngoba umuntu in order la ungekho khona umthetho abantu bayabhubha so lento yenyanga ifuna ukuregulate akho nyanga esoyifica emarket emafletini inyanga zibe nezigodlo la khona uzoma ufika uthi ngifuna umuzi athi ushade nomabani hayi nyanga ezivele kunikeza umuntu okudlisa intombi ningathandani ithi hamba uyodlisa intombi anithandani uzothi usuyidlisile nganamati seyithanda kakhulu uvela ubone epake kangcono kunayo sewuyishiya phansi yenzani lapho nayo iyokudlisa nayo musu uhlanyiswa yiyo isiyakubalekela lapha ngeke ngasho ngathi umuntu esifazane noma engakhuluma nje mase nabangani bakhe ethi uyi control freak umuntu esifazane uyafuna ihlala iveli element ethi ndo ekuprova ukuthi uyindoda naye ingasaveli uyabhoreka uwe masuthi yes mama uyafuna ngelanga nje ukumbharaje ukuthi ayengizozwa ngawe namhlanje ngithe wena uyikini athi uthi ngithe awuyi umbharajele uyayifuna leyo mayingasekho umuntu asifazana vela agezi ingane nje ngolesithathu athatha 3000 athi uyebhishi nengane uthi akho mali ezo yebhishi la kiwe ebhishi la athi yami uthi ukuthi yakho ngithi mina akho umuntu oyebhishi la uyayidinga leyo nto ekuprova ukuthi uyindoda yes
mayingasekho nawe uyabhoreka uzizwa engasekho kwi relationship ngoba usunjengomunye meke bakudlisa basu lezi nuna ezindlisa ngazi inyanga ndabasi zisuke zizobulala indoda kuwe zifake element yomuntu esifazane bese ezizwe esejola nenye intombazane wayile jola nawe ingakho ke ezothi mase kudlisile akushiye ayofuna abanye ngaphandle angabadlisile ngoba lento ethi ndo uyayifuna ngesikhathi sombamba ke sewucasa ukumshaya uyabuya ko GBV of which iwrong ukuthi khona mfowethu sesizovala nje kunabantu noma mhlawumbe they are public figures some are influencers and etc siyabaza abanye bagcwele nje la kuma social media platforms ekuyibona I don't know mhlawumbe ngingababeka njenganabantu abane experience mhlawumbe abanye samunye umuntu angathi homa buye emendweni intontoni omunye athi bajola abahluleka but ekuyibona abalandelwayo yile ngane lezi esizalayo zamantombazana abashumayela ivangeli mhlawumbe elimbi kwesinye isikhathi ukuthi amadoda nje musuke endodeni ayincenga indoda inja kuyingozi kangakanani ukuba nabantu abalandelwa izingane zethu beama public figure bashumayele into izingane already ezizothi zikhula sibe zicabanga ukuthi zazi ukuthi mase endodeni kumele kube khona imali zazi ukuthi mase endodeni kumele kube yona provider ama weave inzipho bla 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 kuyingozi kangakanani ukuba nabantu abanjalo who are public figures abona ukube kuthiwa kuya ngami ngabe nje meke wabonakala nje ukukhuluma ngokuthi indoda must abese mesethe must abese zofaka ama weave afaka inzipho angasho ukuthi must provide food and shelter and transport for ngoba ngempela indoda must provide food shelter transport for izingane zayo nokuthi izingane zayo ifunda indoda ake leyo manje uma ukhuluma ngendoda anishadile nayo uzothi wena must provide you ngeweave iyokulobola nini ndoba iweave yo 6000 uzokulobola nini lo muntu ubhizi manje ukhazimula lento ilibazisa lento engithe isifili family structure so labantu laba basuke bekhwelwe imimoya yobumnyama usathana ayisebenzisayo ukubulala this structure ngoba makuphila le structure izwe liyaphila so bayingozi ngendlela ongeke uzuyichaze because khona into engifuna uyazi mfowanda basi ukuthi umshado wami nomngami ngeke ufane nomshado wakho nomkakho yes ngoba uma ngabe ngishada umuntu wesifazane ngisuke ngine shape ethile yomndeni engifuna ukukhanda ukuthi ngifuna umndeni wami ume kanje yes wena kwakho ndabasi awuna umkakho njalo ngoDisemba ulanda ingane zakubo zigcwalela kwakho ezakina ingeni wena wayitshela wathi njengoba ngakho umuzi nje nomandabasi sakhe kude angifuni ucrowdwa inina ngiwakhe lo muzi ngoba ngifuna ukushape something of mine you can visit me yes ngoba ikini but you cannot come stay forever yabo yakho leyo bese bakhona othi nje all families are welcome bengafika nje baphatha ingubo bazohlala bala imizi kayifani now uma uzolalela lo kufana nento kuthiwa kuno women's conference kuhlangene omama bayoxoxa ngemizi uzoxoxa uthini ngoba owakwakho ubaba uyavuma wena ukuthi uhambe sewushadile uye kwi girls out okalo akavumi ngoba kunabafazi abashadile abaphuma abaye kwi girls out hayi wives out girls out aphume namantombazana ayohlala ehotel angashadile aphume nawo kunamadoda ayivumayo leyo nto now kunamadoda angayivumi ngenxa yokuthi imishado yethu isekelo zayayifani umuntu angabi khona inhlangano la kuyoshunyayezwana khona ngemizi ngoba lo muntu osuke emile epresenter usuke epresenter umuzi wakhe hayi kanti atshela umkami uthi funeka indoda ikudedele nje uphume nje ake niphume nje niye Table Mountain namantombazane nje nodwa ukhuluma nomfazi athi akaphuma ashe imuzi nezingane yabona now for the fact ukuthi yena nomyeni wakhe bavumelene ngesikhathi ke eseyipreacher le nto lapha ya kade kunenhlanganisela yabantu besifazana useyabuka umkami useyacela baba ukungidedele nje nami ke ngiphume nje ke ngiphume that's not the shape of umuzi engifuna ukukhana yabona imini leader lo muzi imina
engidrivayo ngikhomba i-direction Yes. ngiyayithatha nembono ngoba asikho isiphukuphuku njengendoda ethi mina ngizwa ngumfazi vele mawugana isiphukuphuku kufanele ungezwe vele wagana isiphukuphuku wena yabo vele ugana isiphukuphuku asinayo imbono esile thina siyezwa ngabafazi bethu ngoba banembono esile kodwa siyayiguide ukuthi imbono yabo esile ayingayisusi ikhonkwane noma ishape engihlose ukuyakha ngalomuzi kukhona izinto esengizenza engangingazenzi ngingakashadela Yes. ngoba umkami wasondela wathi hayi baba nga understand but umeke wakhuluma into eshintsha ishape yomuzi ngivele ngithi hawu nakamhlola athi ngithi hayi lutho la athi ngithi hayi la yabo ame but mezohamba ama women's conference ukhumbule ibalekile imen's conference ngoba indoda iordainwe njengenhloko yomuzi iyikhanda lomuzi kufanele kube khona ezokufunda futhi nakhona kuyona into ayifundile phela oyithathayo ngekhathi siyahamba siyafunda sihlola according to imizi yethu ukuthi lento engizwile izofitha yini kulo wami umuzi ukuthi indoda ibe nezingane eziwu30 kuzofitha yini kwami umuzi okay kwamuzi ngekufitha ngoba isalary yami ayivumi ukuthi ngibe nezingane eziwu30 ngeke ngikwazi ukuzondla bese ngiyadecide ngiyeke but lento ama influencers akhuluma izinto now ilalele but bese ubuka irelationship okuyo wena that is why ngithi mina kufanele abantu besifazane babe kufanele indoda ibe isivalo angithi kuthiwa ingwenya nyoba ihlala emanzini inesivalo esivala ukuthi amanzi angangeni so ngezi khona into efuna kuyizwe but kuzingabe into engazizwa ukube ngazenza mhlawumbe ngabe sengafa ngoba ngakwazi ukuhluza so lento ama women's bantu wakuhlangana abantu besifazane bayoxoxa lo suke presenter ufuneka wazi ukuthi uzopresenta umuzi wakhe ngeke uyikhuluma phela into ongayazi uzokhuluma into ephilwa ukuthi yena kwakhe indoda yakhe iyavuma ahambe inyanga yonke aye kwi girls out iyavuma mina umngami uyahamba kodwa mehambile kusuke kukhona odade wabo nosisi bakhe lapho yabo let's say mhlawumbe ngiza nalo umbono ukuthi abe khona owakini engazi ukuthi njengomkhwenyana uyangihlonipha udedela umngakho nje ku girls out nalawo mantombazana awazi we mamezi wadla amahlanga ubhekile la uzobamba khona ukuthi kani behamba nje bekukhona oboy abaqhamuke ngaphambili open10 ebebeyojabulisa nabo umswana usubamba kuzokwenzakalani iGBV so you don't have to listen to anything unless ungakayigwinyi idoctrine yomuzo wakhayo bantu besifazane ngikhuluma nani direct le ndoda engidecide ukushada nawo kwinyani idoctrine yawo ukuthi yini afuna niwalekelela ukuthi ngoba nizolekelela amadoda fundani ukuthi yini le afuna niwalekelela ukuyakha ukuze ukulalela kwenu kudirecteke to lento enizoyakha ungalaleli into ephambana nento ozoyikhanda nomyeni wakho ngoba uzwe umyeni kaThokozile ethi uyayifuna umyeni kaThokozile uyayifuna lo wakhe akayifuni iyeke amen mhlambe intinga asibheke kakhulu endaweni kunalenda ezibizwa ngama informal settlement mjondolo ngegama elijwayelekile kugcwele lento ekuthiwa i-fight and set umkipito mhlawumbe ukubheka lento ozishoyo nebehavior yabantu kakhulu besilisa behlangene nabesimame indlela abangakontroleka ngayo abantu abahlala lapha bahlala vele empilweni eclustered nento eziningi okwenza ukuthi automatically kube nzima ukuthi ngaba nale control le oyishoyo iziphi indlela obona ukuthi zi possible for abantu abahlala kuma clustered places kanjalo abakuma relationship ezingenza ukuthi babe nale control yasemakhaya le control edecent ene culture phakathi yazi engxoxweni besixoxa nyana nothisi ukuthi bengikhala ngokuthi abashayi bomthetho ikhathi esiphila kuzona zibulele abashayi bemthetho kwazothi la bafuna beba submit abesifazane zabanikeza amandla yes so uma ngabe bhutisabelo kungabuya amadoda uthi ngamane ngihlale ngingedwa until ngithola unkosikazi ozozwa ngami yes nami ngizwe ngaye now kunaleli gebe elivulwayo lokuthi uma kushadwa wena nongathiwa siyakipita ngoba siplana ukuhlala sodwa that's a formal thing angithi wena ozekimi uzohlala nami you must abide by my rules yes bese ke kuba ukuthi kulama rules ami
ubeka izinto na ngoba isikhathi esiningi lento yokucindezela nama ngiyipromote niyangizwa bafowethu angifuni ukuthi umuntu osifazane acindezeleke siyaxoxisana ukuthi njengoba uphuma ekhaya elinje mina ngifuna ukuthi nokuthi singenze njani ukuthi lento ifunayo wena nale ngiyifunayo mina mazenzeka kodwa zingayilimazi inhlala kahle yethu nihlale phansi nixoxe hayi umuntu othi mawuthi ukuthi angikufuni athi hey control freak uyangicontrola lona njena is not a man we control freak lona you see now ngoba usuke sethwele leyanto ayithole ku social media ukuthi ungavumbi ukulawula indoda must there is nothing called indoda must uma kukhona into ethi indoda must kufanele ifake ukuthi provide food shelter car education for kids futhi not indoda must we must mina nendoda yami we must provide those things but muzokhuluma ngendaba zenzipho nani so now lawa lezi dokhuluma ngazo bhuti zama informal settlement ukuthi singayicontrola kanjani le nto idinga umuntu nomuntu siko wami umjondolo angisoze ngakufica kulomjondolo uhleli nomakhelwane okuloya mjondolo ngimfice ehleli la futhi mina nawe mngami njengoba sihlale emjondolo one room asiyenzi inkonzo ngoba ingidwa ihlala ku one room nje bafethu yazi ukuthi ikamera lababo nomama kufanele libe kujana nelezingane yes ukuze mase beqala umthandazo izingane kufanele siyivikele into ezokwenza inkanuko ikhule ngamandla enganeni but kudingani lokho akudingi umthetho ngoba uyezwa bhuti asinayo umuntu oshaya umthetho eSouth Africa ngoba bonke baphila under uQueen waseNgland bonke president bonke amakhosi omisuzulu yonke lonto iphila under England I'm saying they are puppets ama puppets nje bonke ama puppets kaQueen waseNgland so besidinga ukuthi indoda nendoda endlini yayo ikhumula uphaqa igqoka ibhuzi indoda efaka ama push in ifaka ama picture igcina seyizwa abafazi bethu siyabezwa kodwa ngoba ithina abaphathi bombono kufanele sibezwe 30% yes thina seinstill u70% ngoba phela ukuze kuzothiwa umuzi wami ikaMazuma kube ngoba phela unkosikazi wami wakamsholozi ukuze umuzi wami kube ikaMazuma kufanele ube khona lo 30% ozoveza unkosikazi ophila kulomzi yeah kodwa u90% awu represent phela untinga lo yimi 70% so ke ukuze lento isho ilunge kudinga indoda nendoda emjondolo wayo igqoka ibhuzi khumula uphaqa ithi la kulo wami umjondolo angafiki sekugcola abafana bethi bazobuka ibhola la ayingenzeki leyo nto ngoba uzovuka sekuthiwa ingane yakho isijola nomakhelwane wase next door wena oba expose emadodeni so indoda nendoda engalungisa lonto awukho umthetho indoda ishaya umthetho endlini yayo ngoba izwe sikulona alinamthetho amen umbuzo wokugcina ngci the very last one unayo pijama ayigqoka pijama mawula This kid said, Paul. That is too personal. Bafowethu kukhona izinto sengishane enothi lokuvala njalo namanje. Yes. Nami phela ngimotivational speaker. Bafowethu la empilweni. Yes. Asiphili la sikhona. Siphila la siyakhona. Yes. Uma ngabe endlini yakho iodrop ehlala ingubo zokulala ise bedroom usuzoyikhethela impendulo yakho iodrop ehlala ingubo zonke ise bedroom kodwa khona ebedroom kwiodrop uzoyifica isudu yokuya esontweni uzowafica uzofica isikhindi nejezi lokuyodlala uzokufica ebedroom now wena mawuya bedroom awugqoki according to ibedroom ugqoka according to ijeni oyithathayo so uma windoda epeace represent ipeace usesingile ungakabi nantombi nasemjolweni represent ipeace ukuze nasemshadweni ube indoda epeace iphili ipeace ungakashadelwa ukuze ube yiyona emshadweni ngithi mina ungena ekamereni lokulala wena ufike khona ugezela ukuya ICC emhlanganweni
wosomabhizinisi Yes. ungena ekamereni lokulala kodwa ugqoka into zokulala ugqoka into ze meeting ngoba ugqoka according to your destination Yes. not according to i starting point impilo yakho noma thiwe kubeke iphi noma thiwe ukhule emzeni violent but ngiyalukhuza udlama liyona isolution uma ngabe ningaboni ngasolini nonkosikazi mawindoda musana uxoxe daningi phambi kweingane zibona argument ngoba lenyanga afuna ngabe i peace month hayi GBV hlala phansi nomngakho nilungisa ama dispute in private niphumele kwi public seni right seni smile hlala phansi nomfowenu endlini yakwenu enkulu nixoxe izinto ezinenzani ngaboni ngasolinye nisolve niqede ukuze kuphela udlame olukumfowabo nomfowabo kuphela udlame olukumalume nomshana xoxisanani into niqede ngoba uviolence akuyona ilanguage nami ngiphakamisa izandla ma South Africa ngizokhuza udlame hayi kowesilisa nowesifazane kubona bonke abantu udlama liyona impendulo abantu abangafi ngesandla somunye umuntu ngoba kunentukuthelo intukuthelo iyakhuzwa ithule lithi iBhayibheli babusisiyo balamlayo ngimile ngiphamisa izandla ngiyalamula ngithi udlama liphele indoda engayishaya indoda umfazi angamshaya umfazi ingane engamshaya uyise ngikhuza udlame singabantu sonke kanza kwethu sivala kanjalo ke uhlelo besinoncenga umfoka Ntinga e-studio who's a socialite who's a political analyst who's also an activist aphinde futhi abe motivational speaker yes athande nesonto indoda ethandisa amen kanza wethu sivala kanjalo uhlelo layo iDurban Network siyacela ukuthi nisilandele lapha ku social media subscribe bani ke in numbers lapha ku YouTube TikTok ngenani in numbers also like our page or follow our page on Facebook sivala ke kanjalo uhlelo Durban Network I am your host Sabel Mfwanda Base sithi nje abake babonana baphinde babonana danko Hammer